ring sangar si Bujanggo sapunika sapunika ring pelawatan Ide Betara raris ring Bali Agung raris Yamo Rajo raris Caru Sami raris ring Ayaban Taman Pulau Gembal sapunika pangken bolak-balik balik termasuk niku sane wonten ring Ajeng Ratu Prando wonten niku Prasmi Garuda Nasib Garuda niku termasuk niku makin meplas-pas nggih. Cek, cek. Cek. Elingan taler sane ring jeroan mau pelapas banten niku nih. Sane bakdo sareng Ratu Nyibudu sareng Raja Siki niku rawuhan niku ring jeroan. Nah, niku winten Caru Sigano taler Kelemigi Ayu. Aing yen sampun puput sami memargi pengelisan pengresikan tunasit yang manoledang genahan jebos ring sisi enten nggih ring sisi kauh niki nggih genahan nika meli jebos jaga pacang kelungsur panjang ring keramu Cinarang sami. Nggih, sane mangkin yen sampun sami pengelisan memargi tunasit yang mangkin ayah-ayah dane jero mangku mandoledang metangi jebos. Duaning jaga pacang iring titiang ngemargian tirta pemuput sami. Nggih, tunasit yang mandoledang metangi jebos ngaturan ayah jaga pacang ngemargian. Wang supada punika tirta pemuput sami. Nggih, susumur. Donasi yang ledang amangku rawuh riki ring ajeng ida Ratu Pedana duaning tirta-tirta sami sampun irika donasi yang ledang amangkin ngemargian wangsu pada nika nggih. Pemargin tirta Malaysia bos punika taler patah sekadi pemargin iwau pengresikan nggih. Ngawitin saking sangar Surya Dumun punika taler ring jeroan ring ayan Ida Batara punika taler ring lumbung ling rumbung suci dari angon tapini guru dadi pengerajak punika taler mewali raris ring jabo tengah irika rantuentan ring sangar tawang sangar resi tutuan ring sangar agung taur punika taler ring pelawatan linggih Ratu Mas Ratu Ayu Ratu Gede
aring Bali Agung punika taler aring Yamoraja sapisanan aring Bakti Wangi sane Kapemben aring Rahina sane mangkin ring ungkur aring Ayaban Taman Pulau Gembal nggih susemo. Majang ring dan jero mangku pengayah siki mandoledang tunasidyang ngambil genah siki nggih. Majang ring Ibu Pandu mandang ngapto genah Wangsu Pada iriki siki ribus sik bali jebos memargi Wangsu Pada pemuput mandoledang dadasan siki jaga kalungsur ring ide daning pemedak sinareng sami. Manda sayaga dumun genah siki sane ageng nggih. Iki genahan ring ajeng lingi ida Ratu Pedanda. Ribus Manajer Bos Tirto sampun puput kemargian sami tunasityang meledangan mangkin sayagang jemun de bos antuk sarana pengayaban nggih. Eteh-eteh pengayaban. Eteh-eteh pengayaban luwe napi wastana pengasapan asap sekar dupo daler ke toyo anyar tunasityang tabuhan manisiki nggih manoledang sayagang jemun. Tidak kalau menjebor sampun puput pemargi Wangsu Pada nanti dosa pemuput sampun memargi sami tunasit yang ledang saya geradis naturan pengayapan Bakti Wangi pememben taur ring rahina sane mangkin.
kalian ucap cakur jebos nih diku sampun pupur pemargi cakur rika dadasan siki genahnya genahan malih rika duaning ring rahina benjang malih juga pacang kaangi genahnya nih Agi, sane mangkin Dunati tiang manoledang saya ke Tuaji Binato Guru Kakiang Penglisir Menikododok dan Jeronanku sedang sambil Dunati tiang ngiring mangkin sarang-sarang Ngayap Pakyu Pokara sane weten ring Sangar Studio Sane mangkin dalam terus kawitin Angge sane mangkin lanturan jebos menawi wenten ring Isor Suryo nika gelar sango terus kawitin ayaban mangkin nggih. Sane mangkin dunasi tiang mangkin ayam ring pengayangan linggih ide betara sane mupayangan rika ring jeroan nggih dunasi tiang saking rika menten sulang pikayuna ring linggih ide nggih terus kawitin ayapan baki wangi nika
Sane mangkin lanturan raris ring Ratu Pelawatan Ida Batara, Ratu Mas, Ratu Ayu, Ratu Gede, nggih sepisanan ring Bali Agung terus kaweden. Caru sami untuk kayu nayapan itu tepasan-tepasan. Nggih, puput sane mangkin ayam jebos Banten ayaban pememen maka di Taman Pulau Gembal duweni durus kawitin ayaban. Pada kayu niki nggih ayaban kelering Banten Caru Sigano ring Jerman Klem Biaya rawuh ring Sangar Tawang Taun rawuh ring Yang Morajo Banten Caru Sami rawuhan ring niku Nasim Garuda Asto Mau Bayo ayaben niku Panco Mau Bayo Taler Sami jane ring Ajam Ratu Prangga. Nggih, puput sane mangkin ngalantur durus ayaban jebos segahan-segahan ganyaran sane kabuatan ring raina mangkin sepisanan magian tetapuhan arak berem duweni durus durus encaan jebos taluhnya nggih taluh segah-segahan nok-nok nika durus encaan jebos. Sane mangkin tunasi tiang sedurung jaga pacang ngaturan sembah pangubakti iring titiang idodane sindang sami jaga pacang ngelungsur pengelisan langsaran linggih Ida Batara mengkadi pemrasita Pak Biokala punika taler dur mangala ring riki ring Jawa Tengah nggih. Pemeda sane wenten ring Jawa sisi manoledang saya niki nampak-nampak ring ajeng pemedalan kayangan Pura Desa duweni. Majang ring kramo penyeradat Sinoman punika taler majang ring Ratu Idodane Sinarang Sami pemedak Sinarang Sami sane presida rawuh tangkil ring Rahina sane mangkin duna sediang menoledang rawuh ke Jawa Tengah duaning jak pacang iring ditiang ngelungsur pengelisan
Langsaran ida batara maka dipengrasita pabia kala punika dalam dur mangala. Tangan sareng sami nggih, niki sampun padat niki pemedak duwe. Terus ayap makin ayap munggah nggih, ayap munggah sareng sami niki nggih terus. Sampun memargi titana majeng ring Ratu Haji, Ratu Kakyang, Gio, tunasit yang margi yang jabos mungkin langsung pada duwe nggih terus. Nggih kapah-kapah niki menukar posisi dados. Haji durus rawah ring pemedak sami Haji iki makeh pemedak duwe Ratu Haji. Nggih, durus makin sareng sami ayap biau kaon nggih, turun makin sareng sami ayapnya nih. Nggih. Ampun robek dumun siki nika walenen nggih. Sane makin durus ayap ring dada nggih, ayap ring dada sareng sami. Ring dada, ring durin utang niki. Jalan dur mangala. Sane makin durus ayap ring muka ring, munggah makin durus. Oke, yaning sampun tunas yang majang ring pengayah senang sami manoledang kentanan dumun jabos pemrasita pabio kala sane sampun lungsuran nika. Nah sane mangkin tunas yang Ratu Widodane sinarang sami ngiring mangkin rahang raga genah meligih sane becik panumayo galah jaga pacang iring titiang Ratu Widodane sinarang sami ngaturan sembah pangubakti. Punika dalar jang kepen dumun piranti-piranti pamus pandue antuk asap sekar kuangi mangdo malih jebos mangdo nenten malih paling ngilingin piranti-piranti duene. Nggih, sampun saya ke sareng sami. Durung nggih. Nggih, durus. Nggih, sampun saya ke sami.
Sampun nggih, yen sampun saya aga sami ngiring mangkin asapin riyin angga sarira duwe antuk uga pangasap kemuka punika taler aris silang angka dadok ping 3 pinaka niasa jaga pacang aturan sembah pangubakti. Nanging yen sampun tegap sinarang sami araris sulangang pikayon duwe majang ring hida yang widiwasa araris kakawitin antuk ngunggahan sembah tangan kuyung terus kawitin. Ainggih dedun sane mangkin mapirantian putih acap ayat bakti majang ring linggih hida yang siwara ditya nunas supa saksi terus kawitin nunggal. Ainggih dedun sane mangkin mapirantian tuk kuangi yen wenten kuangi yen sekar kangkat bakti ring linggih ida yang arda nareswari durus kawitin unggah. Sane mangkin kepik raris sekar nyane kuangian duwene kedek suci yang malih antuk bawahin malih sekar sane anyar malih unggahan kuangi bakti ring linggih ida yang ibu pertiwi terus kawitin unggah. Ainggih dedun kepik malih sekar nyane kedek malih sucian malih kuangi duwe untuk bawahin malih untuk sekaranyan malih unggahan kuangi utawi sekarang kep kangkat sane mangkin ayat bakti majang ring linggih ida betara sane mapukul riki ring kayangan desa terus kawitin unggah. Ainggih dedun malih raris kepik sekar nyane malih tumpangin malih kuangi duwe untuk sekar sane anyar malih sane mangkin malih unggahan kuangi punika taler sekar rangkep kangkat bakti wangi bakti ring linggih ida yang samodaya sepisan luksur waronugrahan ida terus kawitin nunggah. Ainggih dedun aya pararis kuangi kepik sekadang kedik sumpang ring karna tawing siwa dwara pina ke Cina bakti kaping untan raris ngiring munggah sembah tangan puyung malih pisan pinaka pengupur sembah pangubakti terus kawitin munggah.
Sane mangkin tunasit yang ledangan dari jero mangku rikayangan duwi ledang Bijang Bos Wangsu pada lan Wija majang ring pemedak sinaran sami punika taler tunasit yang ayah-ayah Ratu Haji Pangling Pinaka Pangling Sirgriya mandoledang Bijang Bos Wangsu pada lan Wija majang ring pemedak sinaran sami aingi suksema Dasa. 'Dasa. 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 '
Cek. Agih nabi dawak di tiang majang ring semeton sinarang sami di tiang nyelanggala dalar sinami sinarang sami semeton di tiang lungsur wang sepada di tiang jagi wenten atur ramatra jagi nguningan parindekan karya rahina benjang rian rekam tika di tiang nas uratian semeton sinari sami sinami ngelungsur wang sepada sedereng titiang lantur rugagan titiang ngaturan pangastu karo Om Swastiastu. Agih majang ring Ida Ratu Pranda, Singgi Ratu Pranda sani sucian titiang penglingsir geria sinarang sami sani wangian titiang dane jero desa sahangga prajuru desa adat sani wangian titiang dane jero mangku tri kayangan pemerajan panti kawitan paibon sinareng sami sane wangian titiang majang ring pinaka kerta desa sabo desa perabakal desa Wanasari ring prajuru banjar sinareng sami sane wangian titiang mengkasane semeton warga Wanasari Banjar Sinoman Banjar Wanasari Banjar Abian Lalang sanesis renani titiang dalar semeton titiang ring panitia sahangga anggota semeton pecalang rawan sinarang sami sanesis nani titiang ngangane pawataga karya ngataran suksemani mana antuk sepengrauh saking semeng talar antuk pekaryan duweni talar ayahyan duweni saking semeng iring titiang nyantos sore inggian iring titiang ngemargian pailen karya sane sampun kemargian titiang ngaturan suksemani mana antuk keledangan semeton serang sami ngaturan pekaryan talar ayahyan duweni talar titiang enten mana-mana nunas agung yang pampuro ngangani pawataka karya sinarang sami ngelungsur agungnya pampuro gitar kala wenten kekirangan titiang sarang semeton titiang ring pawataka karya inggian atur inggian ngepah inggian nyobihan utawi nginter pekaryan punika melantur titiang matur perandikan karya sane kamilin rahina benjang inggian karya pailen taur balik sumpah agung rahina benjang sampun jam putus semeng jagi kekawitin riantukan benika titiang nunas majeng ring semeton sinarang sami mangde ledang sampun presida ngerahuin jam 7 semeng majang ring semeton sinarang sami warga Wanasari sinarang sami semeton titiang ring 5 Banjar mangde ngerahuin riantukan karya pailen benika ageng talar among-amongan duwene segadis sekane sampun kepah majang ring pengelisir geria sinarang sami Ratu Niang Ratu Kakyang Ratu Haji talar ring dana jeremangku sinarang sami melantur titiang nunas pekaryan ayang duwene sekadisane sampun titiang sobihan nyantos karya agung duwene ring kayangan desa nyantos puput jika titiang nunas ledang sekadi ring karya nesan pun titiang sobihan inggian pemargi karya Raina Benjang pemargi karya yagi kemargian ring kalih genah utang yang pertama ring utama yang Madia ring Jerwan kemargian Kelemigiaya sane jagi muput ida Ratu Tapini Gria Supamia ring Jerwan talar manda menten ngiringan di tiang nas majang ring dane jeremangku kayang pusah Ratu Haji mangku ring kayangan dalam Abian Lalang talar dane jeremangku penyade ring kayangan desa ika inggian ring Jerwan lantur inggian ring Jawa Tengah inggian pemargi karya taur agung duweni pemargi ring Jawa Tengah ida sani mupur singgi Ratu Pranda sani ida Ratu Tapini ring Gria Siut sarangan ida Ratu Buddha ring Gria Jadi ida Resi Bujangga ring Gria Ngis ika sani jagi muput dane pengelisir titiang pengelisir Gria titiang mandor iki ring Jawa Tengah
ring balip sandakan majang kaliar jagi meliye iringan ide Ratu Prando. Alar dari Nyeremangku sinarang sami sakadi mangkin melinggih majang kangin sarengin dan Nyeremangku ring kayangan dalam tunon. Nika uniang ditiang yang pemargi pailean pacaruan Raina Benyang rian tukang ri sampun puput sekolah palih nika kelanturan jagi mendem pedagingan. Ri sampun puput sekolah palih nika galah siang sawetara setengah 1 siang atau jam 1 lantur jagi kemargian pecaruan ring pakidah desa sejebak desa Wanasari. Sakadi sani sampun sobian ditiang sampun matur ngerincikan majang ring prajuru klian adat wene suang-suang ngamongin ring wawidangan suang-suang talar ring dani Jeremangku ring Banjar wene suang-suang ika pemargi karya ring Rahina Benyang. Nggih wandah menika presida dumun uniang ditiang tak kalau enten ditiang iwang utawi kekirangan ditiang yang ngenteran nyobihan pemargi karya ngelantur wawanen di dia malih riantukan Rahina Benyang kemarian Taur Agung ring kayangan duwene riantukan ide utara ring kayangan talar ring pemerajan kawitan sinarang sami sejebak desa Wanasari mapumpul ring Balai Agung riantukan tika majang ring sematan di tiang sinarang sami warga Wanasari mangde ngunggahan wangi pejati ring linggih hidup taro yang guru talar ring linggih hidup taro yang kawitan mapakeling ingyam pemargi karya Taur Agung balik sumpah ring kayangan desa talar pecaruan ring wawidangan desa Wanasari talar ring beji wewengkon desa Wanasari. Dumugi paswecani Utara sinarang sami ring kayangan ring pemerajaan samongkon desa Wanasari dumugi swecani napi sane kaptia sinarang sami iraga warga Wanasari ngamulihan karawiang kerajengan karya sane kemargian antar labda karya nika pemekasnyane atur pekeling semeton ditiang majang rilinggi hidup taro yang guru linggih hidup taro yang kawitan riantukan galah Rahina Benyang sampun kemargian karya semeng sampun jam 7 semeng sampun ide semeton ditiang ngerahin ring kayang desa dunasi tiang galah mali jebos wengi melikos sore atau wengian dados munggahan wangi penika riantukan sampun semeton ditiang semeng-semeng sampun tangkil ring kayang desa ika unian titiang majang ring semeton sinarang sami ingyan wangi pejati nika sampunan lungsur nika jagi nyajar selamaning karya duwene puput nalpisan wangi pejati sane munggah ring linggih hidup tara yang guru linggih hidup tara yang kawitan nika nyajar selamaning karya duwene nyantos puput. Nggih nika wawahin titiang malih gedhe ingyan atur titiang iwau karya pailen Rahina Benyang. Nggih wandam nika dumun presida uniang titiang majang ring semeton sinar sami pinaka wasane ngatur sinap titiang antuk pramosanti. Om Santi 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 Om. Suksema. Ingat adalah Durus Ratu Haji ring penginter acara. Suksema. Angge yang sampun puput sami boleh wangsu padalan bija ngiring pangkara kali malih pisan pamitan aturan duwe nyane suang-suang durus kawitin. Angge kedun puput angge sane mangkin durus sampun durusan mau tangi alon-alon nggih. Cek.
Cek. Agih aturi ini tiang majang ring penglingsir dia sinarang sami Ratu Kakang Ratu Haji Ratu Niang talar semeton titiang sangga ring angga geria talar dani jeremangku lanang isi sinarang sami talar semeton titiang Banjar Sineman Abian Lalang talar semeton ring panitia sinarang sami talar ring Yuwana talar ring semeton Calang Rawan talar semeton ring Saning Rawin aturan ayah haring sisi kangin talar ring Jawa sisi titian lunas mandaledang masandakan rin mangda jujur ring perantanan sane mgenah ring sisi kelot posko Indo kali pisan atau winen titiang majang ring Ratu Haji penglingsir sinarang sami Ratu Niang talar dane jeremangku sinarang sami semeton titiang ring Banjar Sineman Abian Lalang talar semeton panitia ring Yuwana semeton Saning Rawin atau ayah talar Saning Rawin ring Kayang Desa titiang nas mandaledang Rawin ke pengantanan di sisi kelot posko panitia jagi katuran Bogor Sumatera suksemo. Tunas sediang sane poleh amongan jaga pacang ngiring ide Ratu Pedana ring Gria Subamyo jaga pacang mewali ke Gria tunas sediang mendoledang saya goriki punika taler majang ring sang sane poleh amongan jaga pacang ngiring ide Ratu Pedana Tapini ring Gria Kesiut mewali taler ring Gria Kesiut tunas sediang mendoledang saya go Ang Yesus semua.